Chirani yesra ya na odi atonom ebrebe mu aye bebo chiri e dia som Sompa FM live YouTube no enso www.sompaonline.com website yesemu for penwura tabota dama Sompa FM na patoka samu brofo ya foforo bi kan wodi akogwa betumi akwa kenkan bie hye no so se nana ke Jesse Company Limited ekoba sempremo no adansie ne ma papa wono ana aso kase yasenenti kase yi nana ke Jesse no nsia bremu kase enyi wono nko a Just Hot Kenke 3 Ghana cedis pe wonom so eka ho bi 2074 ya nana no dido akane no na wonom yema a boost immune system no wonom aye na be for kwan so into kodwa so a so wo pe T74 afei Leicester Company Limited o se ayafa Yas toothpaste any Yas toothbrush fetchu se na ma se na enya enumu so ahoden na no pay ensam a yadidi wontoa no eni animu bi eni Don kase wo Ghana mrasha badwafie wo mo ba no dani ene de ato donkuma nani mu se adechie mampani nsem a wo bebobo so no nye se bia wo ba be to asoafo no so ede bia ka ho na suku ode wo mo kɔ wo badwafie ho de anope ye de ba ena no asemu esiye ewo mamprobi aya asabia ho no enam so ema wosoani a wo no wo hye apomudemu nsem so no nyafo kwabena minta kando what the directives be aba edi ensem ene wo chiremu Ghana adwadifo a wo mo kodi nsenseme ewo tetaw ye wo Burkina afa ho no wo mo ebeduru ha wo ya asabia yewura okuje to abra kwa ne dom wo mo akosra won na waka asem bi wasara husam ninti gender center and empowerment development no wan mu chirem se eba ema pa dia wan so wo masne se kutu wan so kasetia de esiye ena no da no koko ekuyafo no wo mo ne brebre yese yati koko buo so koko board yati wo mo katua so nyina no still wo mo da so pilai wo mo ba koko board office ho nkomo be na wo mo die anope obete yebe chopo akwakopie mo ewo Paris na empanifo chiremu se ya sentence wo bi wan mu hwehwe mu no ye Camerooni na enye Camerooni keke wo mu chiremu se wo ye soja edien wo koye ye de mu nsam ebesom ensam ne bi eka yenim ho ene na no pay yes adwa ya ye de besom se na na ka Jesse no sia bremu kase ewo sompa so ebusua empani eka ne sei sedi akukọ bi de wo hoyi ya no anim adekye na so bra ne bra no no otie firi wodi ne anu nti mimidin ABENA BADU ADEPA kofi menembra triple man AGYA APPIAH APAM DADAA afi yanyebre na ensem no nkyiremu yemfama mo abusuan yewura Ghana mrasha badwafie na yewura mama yarga wono ena da dom kese wo mai mrasha badwafie no wono mano na badwafie ho na wode beto so bo badwafo na mane se adechie enura na awotwe ya bosumi de to so adunu nso Ghana mampani de sade wo befa amanyi na etie sese babia wadada no akwa koduru ewo ne nsem na waba bebo ho amane e de akire Ghana fo nyina wo ma mu ene amanone wo ma ayaje bosia wo mo nsem na wo mo de mra atoye ho saafo nyina behwe bi atie bi na eno na yewura mama yarega de beto so se wo ho abete donkuma no mo frɛ minister of asumesi benten wo meyi nsem we no ma no abra government accountability series wo ho a wo mutimi gina paso wo mo na so da mu nyina ebie nsem ani so ede kire temamufo na we yachi no wo beche sa de kya mampani be kasa na nya de aso afo no wodi bi ba be ka ho ne bosha wo hyei so wodi kuma bi ene be ya adwuma kese no eno aso no wogina seeking information can just be communicated by a written answer which can be advertised and then published in the order paper so that you can have access to the information. But if we insist that every question the minister must come and stand here and answer the questions, we are going to create a problem for all of us. And I can assure you that no matter what you do, President John Dramani Mahama will not increase the number of ministers. We will not increase the number of ministers. If you think by inundating ministers with questions, they will be forced
to increase the number of ministers so that we will fail on our political promise. We will not do that. We will not increase the number of ministers. And at the same time, those ministers must also perform their job, just as he has indicated. You have left us huge debt. The Minister of Finance had to pay as a deadline the day before yesterday 10 billion Ghana cedis. Eno, don't say, oh, my embrace a few honor. One bano, then you ram Mama Yaraga. And a warbatch say, woman Yakasakura said, don't come out for no. Now, one to me, your young fish, young watch, nearly 7 penny per 10 billion Ghana cedis or the Quakutiaka. Abra, a home faso, ya cry young. And one more word don't come on for honso. The was set a cry with him. Yura, Frank, another prince, a woman do a Jim Rassabajani. Whatever do so when you are the walk cano, a banisana said, dear, Bibi a huntana, one more person a weabum nagana 40, non person mokatasa for an enemy. The conventional practice has been when questions are admitted by Mr. Speaker, same is ferried to the table of it goes through the motion and then these questions are advertised on the order paper. Now we are being told when the questions are advertised, starting from the business statement, and the business statement is adopted by this house, then the table office would have to communicate same to the sector ministers involved. Now we are told that they have to wait to get the availability of the ministers. That is unacceptable. We have to program the ministers where the ministers cannot appear. They should write formally to this house, and that is what is giving rise to the situation we have now, where we have close to 300 questions that are lacking behind. We can't answer them. Some of them are out of their usefulness, and members are worried. Colleagues are worried. Members are worried. They cannot make their statement. Statements have been advertised on the other papers. You cannot make the statement. You cannot ask your questions. Why? This is the Parliament of Ghana. Our oversight cannot be undermined. I insist from henceforth. Ghana Mra Sabajo Fia Sama 12 from 1 Wati, Nano Ponchiku, International National Reporter, Nadama, and the Sakai. Abusua yatwa ensam no eso na edna no ada asem wesi ye e won kran ha mamprobi aya sabe wo ho ye wanim fam ye wanim sam se maami bi kopie mu e wa ya sabe ho obi ba wakwa wo no ya wokotam ne hye ne ntoma mu a se na nkwode ne kwaye den ye o se no de ne ekwa hi wi ase ma adom ye e ma ye hu no oswani a wo no na wo hye apomoden aso ye no eso onenya fo kwabena minta kando wade ensrahwe adwumadie akwakopie mu wa ya sabia ho na okoye no eno ne sompa ekase impanifo twetwe nkomo no se wobeka che anesefo afei adokotafo se ye wo bibia eye identification card eno no ye beka ne se name tax enti no bibia do ye nurse ni wodi ne se oprapra ho wo ye weta wo ho wodi ye somasoma wo ho wo bia awone de ya ne ye de eboye boso wo ka kira nurse na afei won mo ye adwuma wa ya sa bia se wanam enhyemu kena enti ne sa wo ye adwuma ye ni e wa ya sa bia bia wudu security post ho a wuwura mu ampacho fa name tag no fa bobo so enti ne si yamfa nsa wo ye nurse ni ana wo ye midwife wo atani to oye ani bia wa ba ya sa bia ho a wo ba hu hia prase bia wo tia bo odin a kire no gise ebia wa kasa ne de woni ni di nkomo no obisa se bia odin yese na chese bia wa hu name tag no ana wantumi amodi no naja won so wabodi ni di a kire no enti no udu oyani ni ho a won wo hwe oboso ano watimi ahu se asemasi enie obentinie na etumi aboa ama yetimi identify wo mu a wo mu ebesra yafo ene afei anesefo wo ye nurse ni ana wo ye dwumayeni e wa yasabia ho a ansa na abayu name tag no gise wapon a wadu security post a wupia fira yasabia ho kra ansa na watimi ayi de afiri boso wo se ebeboa e ma saa abonefo semu na anu ada esi ye wo mamprobu aya asabia ho no ebi nsibio ebi nso wose wanum enhye awofo a wanum bewo no yenhye wanum so apemfo wanum ba no bewo wie pe wanum so yenfa wanum name tag ni bi emma wo ho afei bebi na wo no no ntisi yenfa nse ebi abake ena bewo ya ni atwro abake bebi ni ade abome ba no ebusu se bagaya sede be ya obi nkoso api obi ba emma enkoye ensem bebre onyenyafo kwabena minta kando waswani a washapo muden ho ensam so ni nsem ni statement I have added is that apart from the tagging, which is part of the clear protocols of identification of patients and in this case the name tags should not be taken off at the ward level. Name tags, both the parent, the mother and the baby, should be taken off at the security gate, at the exits. That's why you take the name tags off after going through all the protocols, settling your debts and
you are exiting the health facility. That's where the name tag must, and that is one of the reasons why, or that is one of the means why we can avoid the incident of baby swaps. We hear this a lot, stealing of babies and people complaining that no, this is not my baby. In some cases, they come from the identification of the babies. Tagging babies and tagging parents are very, very important. AGYA said ya be ye beboa sa asemasi ni banie na obi ankwankwanko di eye ensesanye bia e wa ya asabia bia muntidi asie no ye mpese ye beti biem e wo mayim woso ani a wono wo hwa pomuden ho ensem so wosanso eye mrahye bedwani de ma adehye a wonom e wo dwabo so abato empesua so no nyamfo kwabena minta kando eno no na enu achi no onyanyamfo Alfred Okovandapoy upiemo e wo Abrekuma South a woni wo mrahye bedwani wono so eni soani ene koi wono so e de adesrede eto soani anim se upiemo e wo ayasabia e wonom ekoye ya mekire mamprobi ayasabia ho baby a ema no yagi wo mo awo no e kamia ese swa entunu du ha no na se ma no kamu egugu baby asa yese ha dwen enti wonom ntirem ebi onso wo mo awo awie no baby a yede wonom compositental unit wono no so yenya yie na yentiremu ema wo mo sanse eho no edom ba ho pa eho nso swa na afei recovery wo ho eno nso no bia ya ye show na ohu eto wi a ye yiw ema ukoda kakra no eho nso yenye ne ye kakra ononyamfo oko Vandapoint Yeah, so the request is to expand this to all the beneficiaries because of so if we can expand this to the back, then Mampuji, Abrekuma Central, Abrekuma West, all the so let's talk about also to see what we can do here. Yes, okay. Thank you. Openi okasa ye eye openi a wono woye aban parliamentary member of parliament edema Abrekuma South about Trumpesua so onyanyamfo Alfred Okovandapoy e wa bra wo so ani a wono hwa pomode mu nsam so ekopiem wa ya sabia mamprobi e no ne koya what is ansemi etuja member of parliament MP no na asem en wo kan ye abusua enche bia na yenkaya tiefo nso yawo Ghana fo a wo mo kobokena akwakofa afra tomakese ede abama yenya bidia ye light soup nom de bi edi just hot kinke no ekowie tetaw na wo makotwe tuasi wonso adonyefo bia kofiri wo mo kwan mu aje binom kra firi wonso mabodi petrol te sede wo mo bo krantie tu kwayim na we no enam saya so ma nipa a wo mu firi mu na fe ka wo mu twaja to mu de sabire ye hwe wate asofo asase so ye hunu wo mo yape won krabre dada e wo bokena afa ho na wo mo a wontiri ye yi a nyamedi wo hu afofi na wonya a won kwadidi mu no saafo no so Ghana sra adom no ekotase wo mo mako de won firi bokena e ba wo mamu a 37 military hospital e ho na wo mo ja yarehwe ne no e na mampani akwakosra won ewie no Chief of Defense Staff Lieutenant General William Japan wone yewura kuje tabra kwa ne domo eka ho no wo makwa akosra won na wo mkoe na wo mo hye won kuran bompa ye ma won se dokota ne de yade no wo besa na so nyame ne de be ma no asa ti nyame nsa yade no na dokota nje sika ne bi mfira ban honi na we nyina echi no wasanso aka e de akire won se wo mo bambosem ene wo mo bere ne nyina aban afa ho asem nti wo mo eka kire won se won tia pontem na wo mo nsan kwaka busuafo ho na ni nyina mu no na wo mo de to so na wa chese se uhuru bibia entena so kura ya na entemwa wotie mpanimfo na so se de beyo na enkonkogye nsemu nwie ansana ya ba betu eho anamo Abusua ya twansam no eso ewonsam foforo mu na san wo hu video bi ya wo pani a wo no wo ye aban
openia wagina wonu mu nyina anemu adehia wonom ewo eyesunya ne West Sabato empesua so se emrahye bedwani ononyamfo Millicent amankwa yebo a waso eye video de ase nanimu ana wo justify ensembi ne nyina ayamwanimsam na ekuyi a wonom kase eye the Gender Center for Empowering Development yetwa ni tiafra wonom Gensed wonom ene kase se de ekoso nansen no cyberbullying no afei wonom kiremu se abafo kwantempo so eho ena sa eye etusen ya yetu ani edi asi oso ani yihu ana yetu ani edi asi opani a wono wasoma de hye a wonom ewo sonya ne West womra hye bedwafie yetu ani asi ne ho ese sede ne kasa ete no kama ekra sede ne omuchemu asede ne wande ese borofo na ne wanti bio sede en yo ekoyi kasa kiremu se sede ebi mu ahyase etake ema wonom ewo emra hye bedwam no wonom adwene ho a womo ente ase esanse uhwemu a ema de enkabre ne bra no kora ne yepese yebo kwan bi edete wo ma ema na wonom timi ebewura mu ewo amanyosemu yie na etumi aboa ekoyi akire mu sei uhwemu 2024 a osana busuminim afa baba besi eye 2025 March busuminim Media Foundation for West Africa wonom recordi sa bibisa bese ahanum ene aduowotwe emiensa 583 cases ya abuse ema ewo abefo kwantempo so ene ewo bi ho no mu a woni Ghana enso wo sofo nsi nanimu a sade obefa baabi esi nanim ne wade se no wo chen sade wo na ewo ba akoro wonom kiremu se omo nsoso na wo mo ntena ho ema sabio yemfa ema anim nyefom wo ba wo beye na adwen se obo ne homoden paa no ne ya target no na bre ne sunsumu ase afei ebewi ase no wo no kura mpese obekọ bio na nka mpese ye ne ayedi akiri efie ekoi ekiremu se wonom hwemu asade Cyber Security Authority wonom adwuma wo mo ye omayim no wo mo gusun kakran nanso no enkebe ya wonom enkeka wo ho yie na wo mo fa niema enwa kwamu yie sade be ya sa eniema wonom ebi mu ahyase ewo ntintan fidie no so na eno no wonom kyem se eye cyber bullying no wonom betimi etu ase ade afri omayim enkenka de ewo ma so na ekoyi kiremu se wonom hwe UNICEF wo mo report ya wonom edibai afrase no a wo ha mo nchichemu be se bupan no aduanan enkrom 49% ene wo mo kiremu se eye youth a wo mo eye ma wo mo wo manmu a ye tumi abisi wonom efa no abefo kwantempo ahodo so a eno so wonom achechemu ewokoyim na krata yi ni nyina etofa bomu no ene wo mo toto sre eye cyber crime wonom so mo art bi ewo manmu eno no ye 2025 de no wonom kiremu se wonom hwehwe honi yie esanse kansam edema ema afei emabunu ya wonom ewo manyim na yenhwe sede ye betumi abo wonom ho bra ne yie na etumi aboa na die ebi asie no ebi ensu bio Gensed fo say wonom ka kire mpanimfo ese yenfo se loss bi echese yenfa mrakete enwa kwam se wo ya asemasi wo ye NGO bi wo ye ekuo bi na wo dia ne se ubebule ema se ebia ewei ubebule wo mo ewo entintan fidie so anase ebia ubehu no physically na wabule no ne nyina no yemfa samra no emfa wentamo na sa niema na esisi no eso entisehu anase yentu ase kora emfiri wo mayim wo mo ka kire eye Ghana nyina se ononyamfo Millicent amankwa yebo asonya ne West emra hye bedwani nyankopon eye adomu a se bibia egusu a wo mo etata machin kakra yi emeso ehu ni suro bia emmo no na mom onfo kwase de wo ye no na ontumi enye no onkokodene emfa nkọ nanim krata yi a wonom ediba yi de nensa ehyase eyetawia Esther Moye wono na ye executive director edema Gensed metre eku a wonom edi the Gender Center for Empowering Development wonom director na nensa ehyekrata yase asompa yadane chidi asomwo na ebusua yanka nkyerɛ wo sɛ na ka Jesse Company Limited ekoba sempremo no wono na di adansie niema aso yasene na nopɛ enti me pacho wo safi ni wato asase na wasi dan no adu baabi wadu window level ana wato aso lenti aka akra bi no oboso adansie niema na kade ni nyina no na ka Jesse Company Limited ye kanfo de ama wo enti me
part of free consultation so ekoso wona kache uduru ho no mopɛ ye de bema wo ye anyo kapre damasempo amantam dunsie ni nyina no ye wo ɛha ɛwɔ manyem entine bia ye bia beba bia so wotɔ niema na ye de gukam ekogya free kumase ne nkran momfra ye 0204 355 504 0204 355 040 na nana ke Jesse Company Limited in your soy midima for Herbal Center Dr. Time da so se control say yade na aya chronic yo ewo nipadua no so na chese kran krodom me patcho fa bra na kache na ontu ase mfama wo stroke ya enwodwe age nipadua na boto diabetes ase kire yade mema prostate mu nsensam no wase mombra ne yanhya mo catheter wo eyasa no ahoden no eso ate hypertension no yebetu ase eba no sabo na afei obrabo no mu nsensam no Dr. Tam da so medima for Herbal Center wase fa bra na kache na omoa wo typhoid no wo de unhu se yade ekum wase ekum pa entin patcho kona kache Dr. Tam da so watch no e left right ewo ne signboard no so pokwase mayira won kran hafa kona yade no enyira kumase ebuakwa gogo government school na wo ho no ne din hwani mu 0244 774 282 ana 0500 727215 wase midima for Herbal Center wase nyankopon ne yade safo Leicester Company Limited wase aye choose the audio choose no Yas toothpaste ene Yas toothbrush me patro Yas toothpaste no ye white no one ho ye herbal wo ho ye total care wo ho ye Pestodent no so ankasa ho eno no Yas toothpaste eno no me ma ne papa san so enhyehe bebre nti utimi de man kwara no kwara eno no ye Yas de no na meka no de ho ye kokko no kodwa so aya no apebi bon se bu ananse obedu traffic mu na ma ne digigiram to bi na nkwara ne pepa wan country mu a obetwi de we nu wadi best atrema me pacho Yas toothpaste ne ye kan fo de ama wo ye woni toothbrush nso wodwa so ukwa na wapebi na aboa wo ano nya dene me pacho upe ema afre no watu bi a enkran ni kumase enkran fo no mfra wo 0501 619 588 kumase fo no mfra e wo 0501 390 338 na yaze fo anyo so 20 na 74 ebi mtwenity ya wo efreni T74 ye nananum dido akade no wo mo di hama enu na wo mo aka bom ne de si gya so na ebusi mu system ne pa ne yenyini che na san woni adaje enti no mpanimfo akeka ne nyina de abom no mo di DAC asom aye abefo krokro wakama edrewe enyanwunu wonu mu atese de wunu nsuo eye T74 ya na se 20 na 74 bia ye to adrobia kwa na wabodin ni ama obi yade bia wa osubi afaka wonu no ho nenom anopa hwie binom anwumere hwie binom first center table ana se udina table ana se dining table ne so enyade ansa no anu adrowe bi na adrowe boost immune system no ma yade bia entimi mo wura ni padua dem na won so SOMPA FM enkran ha se no okeshi drug lane ye de akoguo komase Ashtown Kolena Keba ho eguwa no se chapo 0246 073498 ana 0501 268 931 yanto asam no eso ewon sam foforo abusuan ye toa so e de amawo a kokwa akuafo e wo man mu ne se ade ne ye de wo no wankan wi wo se wo mu pia so na de wo mahunu ne se wo man mu nso no ade a ban tepa ye oye kire ene se bia menti ase wo pa amekura amenko maka waboboa no na ene se wo mo hya ase ti wo hugu monten so e wo bia ene na afa kosi atoye tifi ne eho nyina no still ebo no ebi nsa ma meka ho na ene na nam so ama sese de wo matire ma de dura ba kesiem ama koko bodofo aboboa no pe na wo ma ba betena se pay cut no wo mo kate kura still enkwa ntimi mpusu wo be se kreboche ne sa hunti wo maduro akasiem e won kran na akuafo no nsema wo mo de to su ni bra wo mo pekete e wo headquarters Wọ́n say aban dey celebrate wo bono ho aba so no wo tutu akwan
nanso wo mo sa kuafo a wo mo hwe wo mo school na school fees no kura wo mo ntimi ntua na kampese wo mo nya bibia to bibia de nya bi nso kura san to efra enti we de wo banka se wo ntiri ho a ayibone pa ana ba yi wo Ebusia ayibone na ban ayiwo montu wonom ekasa wontri ho safi ene wase wafidia yesere yaji aboafo kratwa ba na so nsam no de yadi kan ede aso won se onanyafo kwabla mitaka ndo wono ene soani a wo hwapomden ho nsam so wo mayem wo de wake visit akopie mo e wo mamprobu aya asabia na wachire mu sei wobeka kire ayafo a wonom ebeja ya ahwe nyina se mo ba yebema mu name tag e ma mo de abom boso mo a mo bewo mo ne mo ba ne nyina bi bom boso afei anesefo ne adwumayefo a wonom ye apodin adwumayefo no so obi afa name tag mo ne boso ansa na obeyi no wapon a wa free security post kura wasi kwam ansa na wayi sada ena 37 military hospital wo mo ekobokina na wokopira ye binum wuye no wo mo beda ho yewura kuje tablo kwa ene CDS akwa won yewura mama yarga de ato abadwafo nanim se Ghana mampani beba bekasa nyame de chen ya enura fie na wotwebekire fie da ebai nanso nya de asoafo no wode bi ebeka ho kokwa akuafo apekete edi firi se hwiwe oso na afa sese de omo de aduru nkran kokoboda bobo ano Ebusia yeba yebekọ obi my so na wanum kiremu se Cameroon na soldiers bi wanum akodi nsenseme pa ema won ho akire wonum esi hene Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo Spinters baby friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuro de o ma akoda anofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no time
herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ FDA agye adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane efa adwen ne efa adwen mpa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dudo so se de na dudo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agye adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yada se ye kwakwawie kase no ne abunikom se pen e wo bi man so na Cameroon man mo eho ene ye de woko empanimfo akire mu se be se mfinhia be se ensia ni na arehusem bi esi ya adehye be se aduonu eba ko 21 civilians woti na nanom ensia do na enam Cameroon asojafo bi ensa so na mfinhia ensia ni no sa asojafo a ne yesusu se wanom na womo ebo pini eye bronu bi eno no ede angroga ya wanom kiremu se ewo Cameroon potam ho no eho no womo kiremu se fulani fo pa na wo ho yie womo do so ho womo ebo pini ho 14 February 2020 nim ekobo adehye bi ya wanom wieye etwa agya ede tototototo ebi edam nam so ema sa adehye 21 yi eti na nanom nsedo enti no ebra ye de wanom asem kọ court no asem dibia no eye kọ bra yare mande mo kọ bra yare mande mo no sesei dia brewa yipuma kwam ye de wom sentence no abo wonom die efiri mu ba ye ene sei enipa mako be se nsia ye de wanom ekogina emra nim no emra ne se obia ekomu be se 5 to 10 years nipa ba ko bia wan kokora no na nya mfinhia no enum ene ye de atototo wontri so na ebra ye de wodom sentence ebawie ye no wo ma lawyer fo se hene ne ha wo mo ntiase na wo mo kura no wo mo ehwehwe mu ano enya sa wo mo client ya yesusu se wo mo ene kogbo pinisa sabi small village ho ekokukum adehye ehyehye ebiadan no wamo nka ho babia na akoye se yetwa asem ne ho babi ene edi bia tali babi enti ne wano besan so akwa appeal na wamo aloyafo ene eye sompa kase ye bra yenso ye twen ye tetefon ene wonu mu bi di nkomo ewo fon so no ene wamo kire mu sei wamo no bra sa 2020 no asem ne si ye no wamo ahwehwe mu ababesi sabre ye hu se de yede to wanom client no so no sabre no kora no wom ame afa ho ewo musi wom nyina na ya sojafo a no wom bo banje ban ya no wom hwese de na esi sabre no wom betimi aso ano de enso no wom client asisi ya sentence wonum 5 to 10 years imprisonment no wom nka ho ba bia wom ka ho ankasa no ho na enso no e kamia ye se de wodin ni yabo sade yi o sa wu ni sika se wasem swani bi na ada di wo ho ne de a womu ntimi nkyire nanso ni nyina mu no human rights watch for wonom wo Cameroon womu kyire mu se sa enipa mako aduonu ba ko a wonom ewu ya 2020 ni mu no emu mako edumie sa 13 ena na ye mofra na akoya awrahusem yie pa enti no se court anya akwa asetena na wonom de sa sentence abade a womo ehwe enipa ene won yie die ho nsam so wo Cameroon memu de womo se womo asomu se twe eye womo de se 6 years ni afei ena ruling se aba yenyina ye tie sompa ede asomwo ebusua yei
ɛso ne yɛgyina na nonsia beremu kase a yato din na naka ejese nonsia beremu kase no yɛde ne nyinaa ɛsi na wɔn mu a wɔn so yɛase ne bi Just What Kenke ɛyɛ 3 Ghana cedis pɛ ɛna mimini ebi a wotu bedin wo wade ebi a wodi birthday na sɛ mepacho o pedokono ya yankra dokono ɛde adi udwuma bia ana mo a moton dokono wɔ kwan ho no mepacho o pese wotu bi kɔtɔn ɛyɛ Just What Kenke ɛyɛ 3 Ghana cedis pɛ ɛsoso emu ɔde na wonso wafrɛ yɛn ɛma no a wobetumi afrɛ si so ne de dokono ni bi abrɛw no ɛyɛ 0256 068 832 yawo dome ya commercial bank no echi na Just What Kenke ebuchu safei na waso afidia ensem a ye de tro awo no na ebi ni se koko akuafo apekete sese de koko board aboboa no ewo nkran na wono maduru yewura mama yarega sade chefie da ebe Ghana mampani edi so na no ebeto Ghana fo nyina anim obadwafie ho saa na womo ayadwadifo ekobokina bokohia nkwanhia ewotu ano no womo a wontiri yeye 37 military hospital sese de won ho ye na yewura kuje to abrokwa ede Lieutenant General William Japan Omakosra won Gender Center for Empowering Development also akasa chimu se said the cyberbullying no and digital harassment no womo eyebie womo target ma ewo meyim no womo ne womo ntwe nti mpanimfo so enhwe na yemfa ne ma enwa kwamu ne nyina efa eyesonya ne west womo mra hye bedwani nsem e ba ye ho ena womo de sakratai abono nyafo kwabna minta kando wosrani a wono hwa pomodem nsem so kopie mu ewo mamprobi aya asabia wosidi esi ye nam so maami baby tv ko wi abai eboa pa ma wo kansi so esa nurse fo ne doctor fo ye dwuma ye ni bia wa ya asabia bia no patch of name tag fa bob so ubeyi agire wapon APF free hospital ho ansan wayi obi be won so a momfa ne din emo ne boso ne ba na wawo no momfa bi mo ne boso na emwa mo bi ankosrape obi ba ye kopie mu e wo bi man mu Cameroon wanum kire mu se asojafo a wanum 2020 wanum kopie mu e wo ekroketua bi e ho forani fo pa net ho ehyehyehye bi adan enam so ma nipa aduonu ba ko 21 18 nananum se do no afei eno mu release ya bante wo mo nipa ba ko bia ekomu be 5 to 10 years ya enya asam ketwa ya yedi mu nsam esom wo abusua ensem yi wutie ya ye nana ka Jesse Company Limited ena e boy ya asene ema ye de ebrel Just What Kenke wanum so kan ho bi 2074 ebi mu trade tia friend C74 afei Leicester Company Limited yas toothpaste any yas toothbrush mpatwa ya na wakwa akopedi SOMPA FM ya femi dima fo Herbal Center Dr. Tamuda so no wo se bra na oma yade ni ndwane na amuro mumirika ensemi free SOMPA 106.5 FM Accra so Watermelon Street dome yaje ya ho sachire me na wasante mantemu ye ba tan no SOMPA 93.1 Kumasi Aiko FM 100.9 wanum so butu Kumasi o Adamfo Pa Radio ebutu Paris France abuchimemo upiem watakwa SOMPA 101.1 takwa de SOMPA 103.3 tachimani SOMPA 106.1 sunyani SOMPA 98.9 enkranza SOMPA 90.7 and afi doma enso SOMPA 101.3 doma krono a doma FM 100.7 doma hinkuru wamuso FB afi upiem ewo mankisimu a Kingdom 106.1 afei keneshi eban radio so FB etopeten ema wo keneshi ene ne mpatamu ete yenka udi koda no ete yenka ewo SOMPA FM Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra yeda mu nyina mu asenya mihiramo afei YouTube no so SOMPA FM live Augustine Adama wo peja yen ebesi esoro ho ema mutimi ehwe yen nyame enhiramo we website no www.sompaonline.com yesemu for penny ora tabwata dama wakutire nsam nyina potokasa mu brofo wode akogu obi ka ho wobetimi akokenkan bi ema apesema card hia yenso yaje penny besi adwa ebebi nsami ema SOMPA FM ABENA BADU ADEPA kofimenembra triple AMI AGYA APPIAH APAM DADAA Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra, aden, enanso biem.